Hey guys, ako sakpo na kung mga anak kung sa ilang gibuhat ha. Buhat ko. Sakpo na kung sa ilang gibuhat diri. Ako, tagaan ko kuhan sa, Hoy! Kung sa ilang gibuhat diha, gitagaan ko flowers akong admirer. Hoy, Lisa. Hala na, unsa man bahu aron? Mananong na kay Gitagaan ko sa ko admirer, secret admirer ba? Ingat pa ni mo. Lagi na ako secret admirer man. Giabangan ko, gitagaan ko flowers. Butangin Daan ko giatag ba? Saan giatag? Daan na. Daan siguro. Basurahan niyo mo na punit no. Oh, grabe ka naman tag. Asa na Hindi mo ko mapunit og. Hindi ko mamunit og balag. Parang use na nila Rosie. Gihatag imura ning gidala diri. Wag gihatag ni gina ko. No. Sa active elevator. Wala ko ka binuang imsa. Parinir. Di dugay na dai siya bantay na ko niya. Wala ko cancel. Kapilingon pag. Biwa pa estalan ba. Parinir lagi. You don't know me. My organic face is someone's likes me. Someone's Grace. Grace. What is Grace, Vanessa? Vanessa, where is your sister? Naglabas pas kaso. Ay, wala de diri day. Wa si kita nako. Kalimot kung sa technique ato para mo kulay ang rose so balik. Kana butangig kanang naa say flower diha na say kuan, tangtangan ng iyang gikuan. Kuan na pura bisa respeto po sa bulaklak oy bisa. Lagi nigikan lagi. Gihatag lagi sa kung admirer di ko matuod. Asang gunting bi ikaw nagamit sa gunting asa. Kundi ka matubad to ba ni sa katug na harong matubod ka. Di ko muto pag uwan kawatan. Grabe no sa kawatan ni Gab. Ay pagkauwaw nila na vlog ba ko ng kawatan. Gihatag ito rin ako. Niya sa aluna yung tuon sa man. Pangilad. Gihatag ni security kay. So, mga guys, di daw siya matuon sa pagtuon niya nako. Bungi. Agoy manugo man ay huwat sa ipahubuas ta kadto sa kusanina oy. Wala des Grace diri day. Ako pinananggang anak. Kaya ako wala mi nakita. Usa ang giluto sudan day. Unsa? Pritong social man. Pritong tofu. Very good ikagkarong adlaw day wa ka natupulan. Pritong tofu. Magunting sa ma. Wala di. Ha. Dili ka lang ana ay kunti ka lang ana dili lang. Unsa man? Kanang flowers? Mauta na ka di ng flowers? Yeah, who give that to you? Secret admirer gani. Kaano na ginagyan ako nakadungog di mo ana ay pamaka. Oy niya, kuan man na gi-deliver sa Amazon. Online. Nani Amazon mo deliver a flower? Oh, it look beautiful ang flowers, look. It is beautiful, pero di ko mo ito gihatag sa mga admire. Gihatag gani, giatngan gani ko si elevator. Look, guwapa! This flower, my friend. Someone's giving me in my work there. Someone's waiting outside. They give me this unexpected flower. But Ibo ko ni mo, rephrase. But I don't know. Earlier, you told me it was delivered by Amazon. And now, you're selling. No, he's asking. He told me that this is from Amazon. Amazon order from outside. Walay delivery ng Amazon. Unsa day bili booking sa kuda? Unsa bili sa So, hindi Amazon? naghatag. Tukan sa tinuod. I didn't talking because it's the secret of Myra, no? Then you will meet chismis me in the New York University. Awa. Why would ha? Di mi mag-chismis. Uy, ikaw. Then you will chismis me there and then you will ask, you will tell to someone then my mom has a blah 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 example like security giving me. Kaluod ay po si Kuya. Oh. So magbukod ka kung maglabot sa other. Biga na. Biga gid. Sama na naman. Guys, nikaon si Chris yang sudan. Ano yun? Yang sudan day, kuan day tupo with tamis lagi ng tupo, Chris. Wa ko gaya mo kaon, I'm not feeling well, very well.
waiting. Tawad sa imong flower. Okay, ang akong flowers, day, someone giving me there. He waiting me in the elevator. He said to me, Ano mag-English, day? English pa ka, Bisaya. Oh, ingon Banisa, ingon tong naghatag nako. Of course, pretty because this is priest from the farm, from the Amazon. From the Amazon, fresh from the farm, fresh from Amazon. Pero don't mind the. Wala may love letter. Kung ikaw na sa imong admirer nga. Akong gitago ang love letter. Of course, I will not show you. I will not show you to other people. Can you show that to us? Guys, For us to believe? what's up? Misturas ako. Guys, don't mind my clothes because Banisa not pilo-pilo. What to do? So, I'm asking you, where's the love letter? the love letter, I put it inside my wallet. No, I want No to one see knows. it. No one knows because I will not read it, of course. I don't want someone's message. I don't want someone so that there is I love you, no? And secret is around. This is secret admirer, Day. Day, this is secret admirer, di ba? You told me that you willing me to get a marriage to another woman, right? Yeah, Oh, see? another man. Sabi na, take me woman, going down the street, checking woman. Namo to, Grace? Pretty woman, sad no? Oo. Baka ayaw, butangan ng tubig. Dapat dagan ng water. Si Grace, kung nainggit ka sa akong flower, kung ikaw, wala ka tagay sa imong kadit, kutob ra ka diha, di ka tagaan sa imong kadit og flower. Ayaw pa maka. Kay- Paminaw sa Grace. Kung wala ka tagay sa imong admirer og bulaklak, luoy. Ay, pakita ba kay Haggard versus sa kay ta? Luoy imong pagmamahal. Way nagmahal. Uy, pag Valentine's nakatanggap ko Mo flower no. giingon nasakta nagmahal si Grace nag-abroad. So, Grabe sila sa sakta, nagmahal. Aray. si Vanessa po papayag man siya. Uy, si Tiban, wag ko nakadawat og flower ay pa makaktiban. Oh, Vanessa, luoy kay kano. Mas may Ako panginahan. walang palit flowers kung kagalingon kakapoy ni. Mas may painahan kaya kadawat pag flower secret admirer. Kadawat og flower. My flower is from my secret admirer. I put in my dictionary. Wow, kadiri. Yes, of course. So, Vanessa, Iluod sa imong kagalingon. nganong luod mo ko nga? Nganong luod mo ko? Istorya na mo ko tinuod. Edad, tsaka ka. I die. This is the it doesn't matter, no? It's matter, no? Kay, you're a married woman. You're not. Hey, who told you? Bye. Si Grace, nanguta na mag-DNG ka ng flowers. Gano'ng masipa mo panguta na og naigi ka ng flowers? Nasuya day mo. Nasuya day sila sa akong flowers. So they are jealous me that I get flowers. What? Ulo! Why they na kung wingon, kung tagaan di tag flowers, true love na. Di na true love. Minsan, sometimes, someone's giving you for a gift only. Kapo yan yung mga bataay, wata kasabot, ingon sila nga, ilada ako tagag-alawad na magminyo, ikaroon sa supak. So, mga guys, diri na lang kukuto mga kapobriha kay kanang taas na akong video, unya na ibaw ko ninyo nga pulaan sa akong mga video. So, salamat sa inyong mga salamat sa inyong Vanessa. Nagpicture ko sa security to Vanessa, akong gisipicturan. Kitaan bitaw kong maya Vanessa. Niduko goy. May pag-abot ni Maya nag-drive ba? Yatot. Baya. Ay. So mga guys, mao na to. Bye. Oh, mo istorya tong Grace ug mo ba? Why your mom taking picture the security? Bye mga guys. Thank you so much. So always support my video.